Ekire cya bushesheri izoba embwa zirikurenga 50 zashangwa ziferira rubajwe imihanda kandi iki cyabanza kukanga abatura konkana bwa nyuma ofisi ya meya nuko kurugaye kagira ngo nibo bazisire kandi yatugambira enshonga bwensi bakozere iki zikarya embuzi zabo zikarya intama zabo nenye nanto no bashanga ziyonze kuma nente yezigiza kugirya kandi abantu bakozere rosi bayetera umuranga. Karugaba France insorumeya wa Rubindi Rwumba Town Council yayongera yagira ngo embwe zisirwe zibire zose ziteganisa abaturana munongo kwita kandi zikarya amatungo gabo nuko kushara mu kwita embwe ziri kujenjera mu town ningashi stray dogs betagetingire kwita embwe zo kwita stray dogs eze embwe zaremere control ezarigiro mu makaga abantu zikweshere koko akasasuro no mu bishake bukwatine then hachigwa nkenzura ninga nkumbwire bw'ihangwe mu za shamunana zo mu mafamu g'abantu zatakinga embuzi zirye ntama. Abatura bagambo kwembwe zibire nizita amatungo gabo kandi nuko kusima bebembezi abwo muhigo gukozerwe itwe kanso yatuyamba abwe hureje yato kutwitire Embwa abo kwita tubesta chine amatungo zizi kugenda okuzareba burisha yona nizigenda na munonga omu mafamu g'abantu okurjira mushaho w'amatungo abwa Rubindi Rwumba Town Council mu June Leonard embwe zirikurenga 50 nizo zisirwe obuturukosa kwita embwa mu ihanga ryona process y'iturukosa nemwe neshana namazima nubasa kwita kintu kindi cyona koreka ntubukoze so muringo ogwino kwegendeserezo gwe kikacha higuru operation tujikoro mu kiromo nonga nywendi iraha wanje nimbarara konkandire Rubinda ho mu kiromo tuyine abandi abebembezi tuyine police nturabamo konka kitwe ntukora ntwato butobwe obuntaragambi izina ahabo kurigiro ko buri sensitive tugutabura mu enyama then tugenda tuziteka hamyanya ahembwa ziri kweterana rahitu rwantumanya abo kantu twazirambire twarebera ko ziri kutambura okurujira rukarugaba Francis kandi urumeya wa Rubindi Rwumba Town Council ebyare bisingirwa yo kuteganisa embwezi na Kanyaganyeje ward Karwenshanga ward nangwa no muri Kashare nkegomborra kandi embuzi hamwe n'intama zirikurenga nkaga nizo zibire zisirwe embwezi ahabwa TV West ndi Evans Taremwa Kashari Mbarara.